Kuble ye pi waro ki prolog ki was nyau suk wo up ye ki kubor wa pala hau new channel ki kubor wa pala ki wa kwa open nyau chapi wa yap uwi ubru hadin wa tanra katrok ya o heipor wadang yarap uya ki wa accident namo heipor wadang tan neknap ki ya ka wi ka kari ka wa accident ha usarok highway ha Shimla te ton sedang ki kubor ha iwi ichia was nyau si iwada jia ha Shimla wada MUI ubru uwa ar paulis nem irta da yap u hadin wacha tanra namo hadin wacha head u ha kawi katrok ka waspit lakam chaiwan hi heipor wadang yarap panlaj uya ki wa accident namo heipor wadang khnap netan ki ya kawi ka kari ka wa accident ha usarok highway Panchkula-Shimla ha ka tu ka mid Friday uti uwayap dati pertuya ukam mischief bahadur weito uwa chong wasa a colony number 4 kanongba Chandigarh we kare ukam uwa yarap ne helper ya uwa ya kari khnap uti u driver namo uwa ya yakati ka khnap uwa dati pertui kamu Prakash dakhana uchaki pulit wadaya ki yakati ka khnap na ka mani majra motor market lakhatsan snem wadadep wei utri kari to u Amarjit Singh wei ukhon yong u Vikramjit to u wapat wayu ye ikhi ikre namo yakati ka recovery service business u Prakash da ong uwa Vikramjit da yo u yaka phone call heipor khandi waje ar phausan minute hakatu ka mid Friday wa ka kari ka watip kam ka Toyota Innova da kala ko dei langkadang peluk ha usarok highway Panchkula-Shimla kamte wa uti wa yarap ya o Chief Bahadur daya poi ki haiti ithawa che kamte ha kawaki pulit le da em ki haiti ipor wa yarap we wokso ne pala ye ki kari khnang wa yo light ai sa block hei por chipa wa je san phau minute imit da em ka wi katrok ka waspit chawa palat kawawan na parwano da pensange ki yaka tangwa mem uyi ne sange ko wat lada ki pulit da pensange ki yaka kati katrok datanra ko ya kabait ki pulit hachwa utanra ko ya Chief Bahadur wei hadin watanra ko ya Chief Bahadur da kidlipo ki ya uchakawi ka hospital sorkar hakalka tangwa da pentip ki doktor wada khlat no uneni nasla khandau parthai uti uwaya ya kati katrok da yud udai kejat dewa ya kati katrok haiti ithau ka case ka wahap hapo ka section ars pa nyau phau khande ka case waya klemakor list pa so penyap yakiwi neida wakale waka ke sospa arpau nyau mischief causing damage to amount of rupees 50 ka Indian Penal Code way the register yaka case ha ka Pinjore police station hadu kat once nyawar ai wa tip wa uti wayap dapat ya oda ka bei wa ki payu yong o way dang dep lek men wed u ya ka sngi kha dap ar police nem yong o dang ar sngi wat hadu kat once nyawar ai ya uti wayap da yap upli heipor wa kre namo heipor wa yarap uya kiwi iwamut da yarap me penlaj im uya kiwi tang wa da do uye men sen yong ode